Esselamu alaikum, dobrodošli u 27. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi veselem. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmedije muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo sa pričom osuđivanje pokore. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je međutim strogo osudio formalno obavljanje ibadeta i kudio nametanje bilo kakvih kazni na sebe kao formu obožavanja. On je poučavao da se istinsko obožavanje sastoji u dobrotvornom korištenju osobina koje je Bog dao čovjeku. Bog je dao čovjeku oči da pomoću njih vidi. I ako ih zatvori ili ukloni, to neće biti obožavanje, nego drskost. Neprikladna i loša upotreba vida je grijeh. Nezahvalnost je na strani čovjeka ako sebe liši sposobnosti čula, iako će za njega biti grijeh da tu sposobnost koristi kako bi slušao ogovaranje ili klevetanje. Uzdržavanje od hrane može značiti samoubistvo i zato je to neoprostiv grijeh. Iako će također biti grijeh na strani čovjeka ako sebe potpuno posveti hrani i piću ili se upusti u jelo ili uzimanje zabranjenih i nepoželjnih stvari. Ovo je zlatni princip kojem nas je poučio i koji je isticao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i koji je svaki prethodni poslanik usađivao. Ispravna upotreba prirodnih sposobnosti čini visoke moralne vrline. Zloupotreba ili osuđivanje ovih vrlina je glupost. Ono što je zlo i griješno je njihova neprikladna upotreba. Njihova prikladna upotreba je istinska vrlina. Ovo je bit moralnih učenja koje je utemeljio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je ukratko bila također slika njegovog života i postupaka. Ajša radijallahu anha prenosi, kad je god časni poslanik imao izbor u postupanju, uvijek je izabrao lakši, pod uvjetom da je bio slobodan od svih grijeha. Ako bi postojala sumnja o grijehu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to izbjegavao najviše od svih ljudi. Ovo je zaista najviši i savršen put ljudima. Mnogi ljudi namjerno sebi nanose bol i izazivaju teškoće da bi prevarili svijet, a ne da bi zaradili Božje zadovoljstvo, jer se Božje zadovoljstvo ne zadobiva nanošenjem sebi besmislenog bola i uskraćivanjima. Takvi ljudi posjeduju malo urađenih vrlina i žele da prikriju svoje pogreške i steknu zaslugu u očima drugih predstavljajući lažne vrline. Cilj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem međutim bio je da postigne stvarnu vrlinu i zaradi Božje zadovoljstvo. On je zato bio potpuno bez pretvaranja i pokazivanja. Bilo mu je potpuno svejedno hoće li ga svijet smatrati lošim ili ga ocijeniti kao dobrog. Sve što mu je bilo važno je kako on sebe predstavlja i kakvim će ga Bog smatrati i ocijeniti. Ukoliko uz svjedočenje njegove svijesti i Božje potvrde također dobija istinsko svjedočenje ljudi. Bio je zahvalan, no ukoliko bi ljudi na njega gledali sa zavišću, bilo mu je žao zbog njih i nije pridavao važnost njihovom mišljenju. Slijedi priča odnos prema svojim ženama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je bio do krajnosti ljubazan i pošten prema svojim ženama. Ukoliko se u nekoj prilici bilo koja od njih ne bi ponašala s dužnim poštovanjem prema njemu, on bi se samo nasmijao i prešao preko te stvari. Jedan dan je rekao Ajši radijallahu anha: Ajša, kad god si ti ljuta na mene, ja to uvijek znam. Ajša radijallahu anha je pitala: kako to? On je rekao: primijetio sam kad si zadovoljna sa mnom i u toku razgovora se trebaš pozvati na Boga, ti se na njega pozivaš kao na gospodara Muhameda, a ako nisi zadovoljna sa mnom, ti se na njega pozivaš kao na gospodara Ibrahima. Na ovo se Ajša radijallahu anha nasmijala i rekla da je bio u pravu. Hatidža radijallahu anha je bila njegova prva žena i dala je veliku žrtvu radi njega. Ona je bila mnogo starija od poslanika. Poslije njene smrti on je oženio mlađe žene, ali nikada nije dao da sjećanje na Hatidžu radijallahu anhu izblijedi. Kad god bi Hatidžini prijatelji došli da ga posjete, on bi uvijek ustao da ih dočeka. Ako bi slučajno vidio neke predmete koji su pripadali ili bili vezani s Hatidžom, uvijek bi ga emocije savladale. Među zatvorenicima koje su muslimani uzeli u bici na Bedru bio je i poslanikov zet. On nije imao ništa što bi mogao da ponudi kao otkup. Njegova žena Zejnep, poslanikova kćer, poslala je u Medinu ogrlicu koja je pripadala njenoj majci i ponudila je kao otkup za svoga muža. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio ogrlicu, prepoznao ju je i bio je jako pogođen. Rekao je svojim ashabima: ja nemam ovlasti da vam dadnem bilo kakvu zapovjed o ovome, ali znam da je Zejnep ovu ogrlicu njegovala kao zadnju uspomenu na svoju umrlu majku i ako vam bude izručena, ja bi vam predložio da je ne lišite toga i da joj je vratite. Oni su rekli: Božji poslaniče, za nas ne može biti veća radost od toga, i vratili su ogrlicu Zejnep. On je često hvalio Hatidžu radijallahu anha svojim drugim ženama i isticao njene vrline i žrtve koje je učinila na putu Islama. U jednoj takvoj prilici Ajša radijallahu anha je bila uvrijeđena i rekla je: o Allahov vjerovjesniče, zašto dalje govorite o toj starici? Bog ti je dao bolje, mlađe i ljepše žene. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uvrijeđen čuvši ovo i rekao je: o ne Ajša, ti nemaš pojma koliko je Hatidža mene služila. Slijedi priča poslanikove visoke moralne vrline. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio vrlo strpljiv u nevolji. Nikad se nije obeshrabrio nepovoljnim okolnostima, niti je dozvoljavao da ga nadvlada bilo kakva lična želja. Već je rečeno da mu je otac umro prije njegovog rođenja, a majka mu je umrla dok je bio malo dijete. Do 8. godine o njemu se brinuo njegov djed, a poslije njegove smrti o njemu je vodio brigu njegov amidža Ebu Talib. I zbog prirodne ljubavi i također zbog toga što ga je na to posebno upozorio njegov otac, Ebu Talib je uvijek brižno pazio na svog bratića, ali njegova žena nije toliko marila za njim. Često se je događalo da bi nešto podijelila među svojom djecom, izostavljajući njihovog malog rođaka. Ako bi Ebu Talib slučajno došao kući u takvoj prilici, zatekao bi svog bratića kako sjedi odvojeno, odajući savršenu sliku dostojanstva i bez imalo mrzovolje ili tuge na svom licu. Amidža bi ga, povodeći se za ljubavlju
i svjestan svoje odgovornosti, pritrčao bratiću, privio ga na svoje grudi i uzviknuo: Posveti pažnje i o ovom mom djetetu, posveti pažnje i o ovom mom djetetu. Takvi događaji nisu bili neobičajni i oni koji su im bili svjedoci jednoglasni su u ovome svjedočenju da mali Muhammed nikada ničim nije pokazao da je na bilo koji način time bio pogođen ili da je u bilo kom smislu ljubomoran na svoje rođake. Kasnije je tokom života, kad je bio u stanju da to uradi, na sebe preuzeo brigu i odgoj dvojice sinova svog amidže Alija i Džafera. I ovu dužnost je ispunio na izvanredan način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je cijelog svog života morao da se suočava s nizom gorkih iskustava. Rođen je kao siroče, majka mu je umrla dok je još bio malo dijete, a djeda je izgubio kad mu je bilo 8 godina. Poslije ženidbe morao je podnijeti gubitak nekoliko djece, jedno za drugim, a onda je umrla njegova voljena, predana žena Hatidža. Neke od žena koje je oženio poslije Hatidžine smrti umrle su u toku njegovog života i pred kraj svog života morao je podnijeti gubitak svog sina Ibrahima. Sve ove gubitke i nevolje podnio je sa vedrinom i nijedna nije ni do najmanjeg stepena pogodila njegovu riješenost ili uljudnost njegove naravi. Svoju tugu u privatnim stvarima nikad nije pokazivao u javnosti i uvijek je svakoga sretao sa dobroćudnim izrazom lica i sve ih je tretirao sa jednakom blagonaklonošću. Jednom prilikom je primijetio ženu koja je izgubila dijete i glasno žalila nad dječjim grobom. On ju je savjetovao da bude strpljiva i prihvati Božju volju. Ova žena nije znala da joj se obratio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i odgovorila je: Da si ti ikad podnio gubitak djeteta kao što sam ja, shvatio bi kako je teško biti strpljiv pod takvom nevoljom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ja sam podnio gubitak ne jednog nego nekoliko djece, i otišao je svojim putem. Osim kad se je pozivao na svoje vlastite gubitke ili nesreće na ovakav indirektan način, on nikada nije volio nadugačko raspravljati o njima, niti je dozvoljavao da se na bilo koji način to miješa s njegovim neprestanim služenjem ljudima i želio je da s vedrinom s njima dijeli njihov teret. Slijedi priča poslanikova uzdržanost. Uvijek se držao s potpunom uzdržanošću. Čak i kad je postao vladar, uvijek je svakoga slušao sa strpljenjem. Iako bi se neka osoba prema njemu ophodila s nestrpljenjem, on je s njom imao strpljenja i nikada nije nastojao da bilo na koji način uzvrati. Na istoku je jedan način iskazivanja poštovanja prema osobi kojoj se obraća da mu se ne obraća pod njegovom ličnom imenu. Muslimani su se obraćali časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao o Allahov vjerovjesniče, a ne muslimani su mu se obraćali kao Abul Kasim, to jest Kasimov oče. Znači da je Kasim bio jedan od njegovih sinova. Jednom prilikom mu je došao neki Jevrej u Medinu i počeo raspravu s njim. U toku rasprave stalno mu se obraćao: O Muhammede, o Muhammede. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obraćao pažnju na ovu formu obraćanja i strpljivo mu je nastavio objašnjavati stvar o kojoj su se raspravljali. Ashabi su međutim postajali ljuti.
neučtivom formom obraćanja koje je prihvatio njegov sagovornik, dok jedan od njih, koji nije bio u stanju da se više uzdrži, nije upozorio Jevreja da se ne obraća poslaniku po njegovom ličnom imenu, nego da mu se obraća kao Abul Kasim. Jevrej je rekao da će mu se obraćati samo po imenu koje su mu dali njegovi roditelji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao svojim ashabima: On je u pravu, meni je dato ime Muhammed kad sam se rodio i nema razloga da budete ljuti što mi se on obraća s tim imenom. Ponekad su ga ljudi zaustavljali na putu i uplitali se u razgovor objašnjavajući svoje potrebe i podnoseći mu svoje zahtjeve. On je uvijek stajao strpljivo i puštao ih da nastave, a on bi produžio tek nakon što oni odu. Jednom prilikom neki ljudi su zadržali njegovu ruku dok su se rukovali s njim. I premda je on ovo smatrao neugodnim i također je značilo gubljenje dragocjenog vremena, a on nikad nije prvi povlačio svoju ruku. Ljudi su mu prilazili slobodno i iznosili svoje probleme i teškoće i tražili pomoć. Ako je bio u stanju pomoći, nikad nije odbijao da pomogne. Ponekad su ga salijetali zahtjevima od kojih su neki bili nerazumni, ali je on nastavio da ih ispunjava koliko god je bio u stanju. Ponekad bi, nakon što ispuni i neki zahtjev, savjetovao dotičnu osobu da treba imati više povjerenja u Boga i da izbjegava pitati druge za pomoć. Jednom je neki predani musliman od njega nekoliko puta tražio novac i svaki put je on udovoljavao njegovom zahtjevu, ali je na kraju rekao: najbolje je za čovjeka da se oslanja na Boga i da izbjegava da traži. Ovaj čovjek je bio iskrena osoba. Iz poštovanja prema osjećajima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on nije ponudio da vrati ono što je već primio, ali je proglasio da ubuduće više nikad ni pod kakvim okolnostima neće tražiti ni od koga. Nekoliko godina kasnije učestvovao je u bitci, uzjahao je na konja i u žarštvu borbe kad su zvekete pometnja i zvekete oružja bili na vrhuncu i kad je bio okružen neprijateljima, iz ruke mu je ispala kandžija. Muslimanski vojnik, pješak, uviđajući ovu nevolju, sagnuo se da mu dohvati kandžiju, ali kad je on to vidio, rekao je: o moj brate, Allaha ti ne diraj moju kandžiju. Onda je skočio s konja i sam dohvatio kandžiju, objašnjavajući vojniku da je prije dugo vremena obećao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nikada neće ništa tražiti ni od koga i da je odobrio vojniku da umjesto njega dohvati kandžiju. To bi značilo da je indirektno tražio i tako bi bio kriv što je prekršio svoje obećanje časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Slijedi priča pravedno i pošteno postupanje. Arapi su bili pristrasni i primjenjivali su drugačija mjerila prema različitim osobama. Čak i među takozvanim civilizovanim nacijama danas ne vidimo sklonost da se istaknute osobe ili one na visokom položaju ili službi pozovu na odgovornost za svoja djela, iako se zakon strogo provodi protiv običnih stanovnika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je međutim bio jedinstven u provođenju jednakih mjera pravde i poštenog vladanja. Jednom mu je bio podnesen neki slučaj u kojem je ustanovljeno
da je neka mlada žena koja je pripadala veoma uglednoj porodici počinila krađu. Ovo je izazvalo veliko zaprepaštenje jer ako se ovoj mladoj ženi izrekne normalna kazna, ova istaknuta porodica će biti ponižena i osramoćena. Mnogi su bili spremni da posreduju kod poslanika u ime okrivljene, ali su se bojali da to učine. Na koncu su Usamu ubijedili da poduzme ovu misiju. Otišao je časno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali u momentu kad je poslanik shvatio cilj njegove molbe, bio je jako ljut i rekao je: bolje ti je da odustaneš. Prije vas su prethodne nacije uništavane jer su pazili na velike, a okrutno postupali sa običnim ljudima. Islam ovo ne dozvoljava i ja to sigurno neću uraditi. Allaha mi, da je moja kći Fatima počinila ovakav prekršaj, ja ne bih oklijevao da joj dadnem prikladnu kaznu. Već je izneseno kad je poslanikov amidža Abbas bio zarobljen u bici na Bedru, kao i drugi zarobljenici. Bio je vezan konopcom da ne bi pobjegao. Konopac je bio tako tijesno zavezan da je on u toku noći ječao od bola. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo njegovo ječanje i nije mogao spavati. Poslanikovi ashabi su, opažujući ovo, olabavili konopce kojim je Abbas bio vezan. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, naredio je da se svi zatvorenici trebaju biti tretirani jednako i da nije bilo nikakvog razloga da se prema njegovoj rodbini pokazuje naklonost. On je insistirao da moraju ili olabaviti sveze svim zatvorenicima ili zategnuti Abbasove kao što su sveze drugih. Pošto poslanikovi ashabi nisu željeli da ga izlože neugodnosti zbog njegovog amidže, pazili su na zarobljenike i svima olabavili sveze. Čak i tokom kritičnog ratnog stanja on je bio krajnje precizan u ispunjavanju svih prihvaćenih pravila i ugovora. Jednom prilikom je otpremio grupu svojih ashaba na izviđačku ekspediciju. Oni su se zadnjeg dana svetog mjeseca Redžepa sukobili s nekim neprijateljima. Misleći da će biti opasno dozvoliti im da pobjegnu i u Meku odnesu vijesti da je izviđačka grupa tako blizu. Oni su ih napali i u okršaju jedan od njih je ubijen. Kad se izviđačka grupa vratila u Medinu, Mekanlije su počeli protestovati kako su muslimanski izviđači ubili jednog od njihovih ljudi u svetom mjesecu. Mekanlije su često bili krivi za kršenje svetosti svetih mjesecima prema muslimanima kad god im je to odgovaralo i bilo bi prikladno odgovoriti na njihov protest tako da im se kaže da nemaju pravo insistirati na tome da ih se muslimani pridržavaju, budući da se same Mekanlije nisu vodili računa o ugovorima koji su se odnosili na svete mjesece, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao takav odgovor. On je oštro prekorio članove grupe, odbio da primi otkupninu i prema nekim izvještajima čak platio krivarinu za ubijanu osobu, dok je objava iz sure 2 ajet 218 nije objasnila cijelu stvar. Ljudi su općenito pazili da ne povrijede osjećanja svojih prijatelja i rodbine, ali časni poslanik je bio vrlo precizan u svom ponašanju čak i prema ljudima koji su mu se suprotstavljali. Jednom prilikom mu je došao neki Jevrej i prigovarao kako je Ebu Bekr povrijedio njegova osjećanja govoreći da je Bog uzdigao Muhameda iznad Musa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Ebu Bekra i pitao ga šta se je dogodilo. Ebu Bekr radijallahu anhu je objasnio da je Jevrej započeo govoriti da se kune Musom, kojeg je Bog uzdigao iznad cijelog čovječanstva, i da je on na to
uzvratio zaklinjujući se Muhammedom kojeg je Bog uzdigao iznad Musa. Poslanik je rekao: Nisi ovo trebao reći jer se osjećanja drugih ljudi trebaju poštivati. Nemojte meni davati prednost nad Musaom. To nije značilo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije za sebe smatrao da je iznad Musa alejhi selama, nego da je bilo moguće da tvrdnje slične ovim upućene Jevrejima povrijede njihova osjećanja i trebaju se izbjegavati. Stigli smo do kraja i ovog videa. Do sljedećeg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.